Baik, oke na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kekasih, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala yang dinisip kita niyo simul pa waktu na ito ikarwa muna in waktu puas maghrib na tukbal na mo in salam doa pakatan siluk dalong tayan ha pakukuan iban ha katan binaybayan ng takutan sinsuara sin kami sampai na pa YouTube long ta Facebook iban na sin kaibanan panyap long ta amin napakay na to supaya mag-abot in suara sing kami maun kaniyo murah-murahan makampit kita niyo katantan sin sarayaw-rayaw nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na ako magpalugay itokbal ko intag suko sin waktu ini guru dia guru kalasahan wairun narwain dan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasinsin Allah Ta'ala hatiranan
Yari na isab kami mga kamaumaasyansing kamu. Akabiaksahan hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Hauno na binaybayan. Amin abutan cinsuara ini. Hiatud na mo na isab maun kaniyo. In ganap pangadjian. Kawaun taniyo ring apalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasuratu Ghafir. Ayat kaiman tagwalu. Di ayat ini mga kakasih sin Allah Ta'ala. In beriman usuk iwan beriman babai. Doon sila para kala piyawidda sin Allah Ta'ala. In karayawan niya. Karayawan dunya iwan karayawan hadlaw kana-kana. Sabab kalna tiyanto nila. Pabila nila agaruning kabayaan sin Allah Ta'ala. Tanto-tanto sadya halawm sila pamalihala sin Tuhan Rabbul Alamin. Lagi-lagi in kita manusia. Kabuhi dunya aula-aula na. Magkaunahanin tiap-tiap siulangan. Halawm siya pamalihala. In Allah subhanahu wa ta'ala. Sindum iwan sinadlaw. In mga bariman usug iwan bariman babae. Iyanad nila in atay nila. Iyanad nila in pikilan nila. Iyanad nila in pituang gawta baran nila. Magtaat pa Allah Ta'ala iwan magibadat tunggal pamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, sila in usug marayaw riya dunya bang usug. Sila in babae pilihan bang babae riya dunya. Hasabab, wala sila miutas. Wala nila tiyay kuran. In kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Taingukan na to mga anak po, in palman si mahasut si mahatinggi. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Di magsaliin dua. Langit iban lupa. Di magsali. Di magsali. In makakita, iwan sindi makakita. Turan nyo yan mga tuwan. Hisin nagbayta yan. Allah subhanahu wa ta'ala. Di magsali, in makakita, iwan sindi makakita. Unin maksud niya yan. Di magsimu iwan di magsali. In miya kada kabayaan sintuhan iwan sinwala. Iperbidaan niya biya silang itiwan lupa. Di magsali, di magsimu in imingat sing kabayaan sintuhan iwan sindi imingat. Kanyo mga anak po.
malagbo piagbiddaan maingat iban sindi maingat. Antara sinta iban tao hirarang sin maingat hindi maingat. Tuju pa Allah Ta'ala piarahan kita niyo maghihindu. Piarahan kita niyo tutunyuk. Tunyuk sin atay taniyo. Tutunyuk sin pangatud taniyo. Tutunyuk sin akal taniyo. Matuk papamandu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kita niyo piakarisin Tuhan pa dunya ini buta. Wala kita niyo piakarisin Tuhan pa dunya ini magiluhala. Takawa piakari kita niyo sin Allah Ta'ala pa dunya magtaat iwan magibadat kaniya pamarinta kabayaan sin Allah Ta'ala in pamarinta hadunya. وما يستوي الأعمى والبصير. Hikarwa palman sin Allah Ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات. Di magsali mga sila beriman. Iban sin bukun beriman. Di magsimu iban di magsali hakarayawan dunya tudyo patuhan. In maingatin atay nila, maingatin akal nila, maingatin dila nila, maingatin pituang gautabaran nila, mangarap iwan maghinang pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbar iman bang sila maghinang way hinang sa puti. Imbar iman di sila maghinang bang bukon aun tutunyok umarap pakabayaan sin Tuhan. Kakuyaran nila inhinang pugdan. Kaastulan nila inhinang kalaungan. Dahil nga sabab yan, indumiwan sinadlaw. Alupun nila in risalatullahi ilanna. Basahun nila, ingatun nila, in sulat sin Allah Ta'ala, pakatan manusia. In beriman amwad tim pangakad nila. Kaya nga sabab yan, palman sin Allah Ta'ala, di magsani, in beriman, iban sin nagkukupur, iban sin nagsisirik. Aturun na to na hindi matuhamasa na to ini. Inyaon nagkukupur, inyaon nagsisirik, inyaon beriman. In beriman mumus. In beriman, yaon sila kabayaan sin Tuhan. Bukun tubba sa sabing kabuhi nila, bukun tubba sa sabing akal nila, bukun tubba sa sabing pangatud nila, bukun tubba sa sabing indum nila iwan sinadlaw nila. Walladina amanu. In beriman usugi bang beriman babae. Waliyun min awliyaillah. Kalasahan sila sin Allah Ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kinat kita niyo kalasahan sin Tuhan. Napakay na to na maglasa magkahi. Maglasay manusia bang manusia. Pabila wala duning paglasa kabayaan sin Allah Ta'ala. Naglasa sindumi ni pagkonsum mahina at bukun nalasa.
maita aun piuhong pakania. Aun maksud niya maita niya liya senyaun. Ada punim paglas sa tudyo patuhan, amo na yung piyagpapanjarihan kaniya. Angkan siya piyapanjari manusia, hawat supaya siya magadsing kabayaan sin Allah Ta'ala hapag-unahan niya maglasa iwan tumangkis deng hamangi. Turun na to na mga tuhan, di magsali, maingat magtuhan. Iwan sin nagkukupur patuhan. In nagkukupur patuhan, in nagsisirik patuhan. Tuba sa sabing jasad, tuba sa sabing nyawalihan, tuba sa sabing ninang, tuba sa sabing dumiwan sinad. Aturay baran mo sin masana kauna, bata pa kao. Nabiha, ununo na kaw. Magsampigay na kaw manaw. Yan pa mo na pakusugon limbay mo, yan pa na kaw, maka harap paulihan, mukun na kaw makaharap paunahan. Nauno yan, nagpinda na. Mga anak ka po, bang nagpindahin baran na to, day nga kawata pakalaas, magpinda kita ni uring adunya palawm kubul. Ayaw mataod, nagtataka dalawang kubul. Ayaw mataod, adlaw-adlaw rahon pa kubul. Ayan mataod taon nag-uubat. Mabuka dahon pa kubul. Mabaya kita ni Wandi bang dumatong pakadalan. Tak kita ni sa puton sing kukuputing. Hadarat sintaw iwan tao, aula-aula na hadarat si mahasut si mahatinggi. Imbar iman usugi ang malan nila hinang. Kakuyakan sin Allah Ta'ala. Tiyanto nila, pabila nila, biyagbukanin hinang kabayaan sin Tuhan. Palasahun sin Allah Ta'ala yung katan piya panjari. Misan siyari magbayta hatas langit. Misan siyari magbayta ha signal. Sa Facebook niya, misan siyari magbayta. Aun na kaunaringhan. Bainahu wa bainallah. Antara taniw iban sintuhan taniw Rabbul Alamin. Imbar iman usugi wambar iman babain. Yang malan nila hinang kabayaan sintuhan di sila laulun. Pagsabilan nila laul, pagsabilan nila liso. Di sila mabaya maluwi. Hakarayawan hantara sintuhan iwan sinipon niya. Imbukun bariman, mabuka sila malugi, dia dunya. Singkarayawan antara sintawi wantang. Imbariman usugiwan bariman babae. Bang niya naluping karayawan. Yammalan ni na ammalan kabayaan sintuhan. Pabatukunda in katanyaun maun kaniya in karayawan. In sumunod mga tuwa ni kaupat, biyata sinallahu ta'ala ri magsali. Walal musi, di magsali imangi iwan si marayaw. Imbiyaon matao din naghinang pamangi. Kiyarayawan si mangi. Tiyo in naghinang pamarayaw, lisuan iwan naligap. Sinamuyat tin nagbayta marayaw. Piyarahan sila nabi, piyarahan sila rasul, piyarahan sila tao maingat. In marayaw rin nga Tuhan, amuad tin nakabiddain dayaw, hakabuhin na hewan na kamatay niya. Ampay mangi.
amo naning kalingugan hamasan nato ini. Bukunin lingog day nga sabab sinta umarayaw. In kalingugan, in kasusahan, in uno-uno na rimato nga jaman na to ini. Iwan na jaman na kauna. Asabab sinta umangi. Taumangi pataumu, iwan taumangi pallahu ta'ala. Dunhan magkaaw ng problema. Aula-aula na hindi matuha masa na to ini. Saan niyo mga anak apo? Walal musi. Ditoon magsaliin tao marayaw patuhan iwan sin tao mangi. Di magsaliin nagmamaksiyat iwan sin wala nagmamaksiyat. Hantara na to magkahiwan, hantara na to iwan sin Tuhan. Ay, ani po na Injil. Di na maubos, nagtitindog na. In rehab, di na maambat, di nakakausan. Di nakakausan pahinangan building, in tao rehabon. Naguno yan, naginang marayaw. Nanasbi sila. Musi. Nagmangi sila pabaran nila. Kiangi nila imbaran nila. Iakius nila imbaran nila. Wala nila iyalup pakabayaan sinallahu ta'ala. Firman sinallahu ta'ala, kalilan ma tatazakkarun. Tiyo-tiyo da kumar. Tiyo-tiyo da imanumtum pallahu ta'ala. Hajaman na kauna aula-aula jaman ini. Tiyo-tiyo da kumar imanumtum. Tiudo da kumani magjikir patuhan. Illa man rahima rabbu. Amura mga sila kialasahan sin Tuhan. Amura mga sila kiaulungan sin Tuhan. May ta sila kiaulungan. May ta sila kialasahan. Sabab piyagjiharan nila inliso nila. Piyagjiharan nila innapso nila. Piyagjiharan nila iatubangan nila. Ingkatan mangihagin hawawaran nila. Panasat sin syaitan kakitaan. Iwan sin syaitan di kakitaan. Ito mga anak kapo. In ayat. Masakitan yung hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin pamaugbukan na to. Hinang si mga silabar iman na kauna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan. Sayahina fil ard. Sabunal tuod sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allah Ta'ala tunggal da siya. Aun malaikat ni halangit. Aun malaikat ni yarihagumi. Magdaak siya mga malaikat. Yatupuna fit tariq. Maglibot-libot hakarandanan. Yaltamisuna ahla dzikr. Naglalawag sila hisyuin nanum tumpatuhan. Hisyuin ni maalop patuhan. Hapanawan, halaumbay, halaum masjid, hatabo nila, hapaghinangan nila. Yaltamisuna ahla dzikr. Hisyuin imaalop pakabayaan sintuhan. Fi jami' ahwalihi wa su'unihi wa tasarrufati. Hakatan kahalan niya. Hakatan kignot kuhibal niya.
hisiwin wala na buta sa kabayaan sintuhan. Fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah yunaduna halumma ila hajatikum. Pabilay mga malaikat ini kabakan nila. Mga manusia nanom tumpatuhan. Yaw na upis nila. Yaw na pagdagang nila. Yaw na kahalan nila. Wala nila biyutasan ng kabayaan sintuhan. Yunaduna halumma ila hajatikum. Tawakun sila. Hali nila karuwan. Kagunahan mo ina apang tungod mo. Wala kagunahan mo na kura mo. Ingkatanyaw ning kagunahan harap patuhan. Bang nato na aluping kagunahan tudyo patuhan. Maingat mag-anak. Maingat magmaas. Maingat magnakura. Maingat magraya. Saan yung mga tuwan? Ampa na sila anugharaan dahil Allah Ta'ala rahmat. Ingkataan kuliling nila anugharaan sin Allah Ta'ala rahmat. Maita wajadu kiyawakan sila si mga malaikat. Halawm amal sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Pangasubuhan sin Allah Ta'ala malaikat, kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Ma yakulu ibadi. Unin pa mo si mga ipon ko yan. Tudyo marika ko. Unin lapal-lapalan nila yan si mga ipon ko yan. Sindumiban sinadlaw. Qalu yukabbirunaka wa yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Imbayta si mga malaikat patuhan. Kaya unahan siningat sin Allah Ta'ala. In mga ipon mo yan. Inipaglapal sin dila nila. Inipaglapal sin jantong nila. Inipaglapal sin pituang gautabaran nila. Allahu Akbar. Inipaglapal nila Subhanallah. Inipaglapal nila Alhamdulillah. Inipaglapal nila La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala wa hal ra'awni. Amin mga sila yan nagpamungyan lang na simbihan. Kita nila na ako. Qala patakul wallahu ya Rab. Ma ra'awka. Way nila pa kaw kita. Fayaqul kayfa law annahum ra'awni. Fayaquluna law annahum ra'awka kanu ashadda ibadatan wa ashadda tahlilan wa aksara tasbihan. Wala nila pa kao utuhan na mo kita. Nabiyadiin na bang kita? Patawurun nila. In kabayaan mo, di nila napataurunin kabayaan nila. Mga anak po, magkarunahan kita niyo. Dengan Allah Ta'ala. Kunin pa mong sin Allah Ta'ala mga malaikat. Fayaqulu pa inni ushidukum. Mga malaikat ko saksi kamu. Anni kad ghafartu lahum. Sabunal to din ako. Amin Tuhan niyo. Ampunun ko na indusan niyo. Mga anak po, magkagunahan kita niyo. Magmaaroy pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabila kita niyo maingat na magmaaroy pa Allah Ta'ala. Maingat na kita niyo. Magmaaroy hantara na to magkahit. Mapuas na dito mga anak po. Yarin wasihat singguro pamurid. Pagwasihat sin ama paanak. Hipagwasihat sin nakura para ayat. Hipagwasihat sin baran pabaran.
Uno yan, tuan. Wa'lam annaka mulaqin. Tuntuma, in ikaw aun panagnaan mo, bang aun panagnaan mo, aun ending mo. Aun dahon mo mag-alo. Aun datungan mo. Na, pagka-aun datungan mo, aun dahon mo mag-alo, ingat unin datungan mo, kubul. Unin dahon mo mag-alo, amaluka, yujanu khairuhu wa syarruh. Timbangunin hinang mo, marayaw ibansin hinang mo pamangin. Timbangan atuan ininang mo rum adlaw. Ang pamumaingat siya'y puwahan. Yadtin wasihat. Faaksir min amalil khair. Inagising guru pa mo rin. Mga mo rin. Pataurun natuin hinang marayaw kabayaan si Tuhan. Ano po natuin marayaw kabayaan sin Allah Ta'ala. May tayad tuwang natu na alupin marayaw kabayaan sin Tuhan. Yurdikallahu fid dunya wal akhirah. Kakuyagan kau, karidaan kau, kalasahan kau. Sin mahasud si mahatinggi haruahulaan. Karidaan kau sin Allah Ta'ala riya dunya. Aula-aula na. Unim bayad niya. Kalasahan kau sin dunya, sin Tuhan diha dunya sambil paadlaw akhirat. Rahmatul fuqara wal masakin wad du'afa wal muhtajin. Kaulungi ang mga tao kulang kabus. Kaulungi ang mga tao malamma. Kaulungi ang mga tao kiugdan sing kasusahan. Misanda kuman dua. Sa baba pangatud taniyo sa lagbo-lagbo. Amo yan mga tuwan. Uno pembiayta singguro pa mo rin. Paaksir min tawadi ilinnas. Pataura in pagpaba mo, pagpatibaba kau papagkahimo. Pagpatibaba kau ha mga miskin. Pagpatibaba kau ha mga tao kulang kabus. Hamasa na to ini, gindasan sin tao. Lutangon sin tao miskin. Lutangon sin tao berhajat. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yassara ala mu'sirin. Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Sisiu sin tao. Mapaluhay niya. Ingkahalan sin tao kaya sisigpitan. Paluhayon sin Allah Ta'ala. Impakaradyaan niya dunya. Aula-aula na pakaradyaan adlaw kana. Sa murakuman mausin tao. Di makatarad. Faaksir min tawadi'in linnas. Pataura impagpatibaba mo papagkahimo. May ta mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diay taan sin Tuhan. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Babaan yung pikpik mo. Waisan pikpik sin tao. Nabiyak manok-manok. Yang hinungod yadto. Bang siya maba, lukon na yung pikpik niya. Nang kita niyo ay na pikpik. Karawa, pagpatibaba. Nabi, Iban Rasul, hindi itaan sin Allah Ta'ala. Nabi adin na ikaw, bukon kau Nabi, bukon kau Rasul. Ilingog hamasa na to ini, wayroon mabaya magpatibaba. Nagpatataas kanya-kanya.
Dahil nga sabab yan, mga anak kapo. Kasabab sin takabur hiluhala. Sabab, wairon mabaya paba. Wairon mabaya tiu-tiu. In kabayaan sin tao pataas. In tao takabur na tipon yan ang baran niya. In tao takabur kialawan yan ang baran niya. In tao takabur kayo rin magkapung. In tao takabur misan aun karayawan niya way na. Saan yung mga anak po? Uno pembeta kato siguro pamuring. Kasratul buka pataura in pagtangis mo. Bukon magtangis. Biasin tangis sama sa nato ini. Tangis nagsentimental. Kakawa patauran tangis mo, may tatiw-tiw din karayawan mo, marasimbaran mo, way hikabin mo apo mo, way hikabin mo ahli mo, pagtangis ka bihandag bus. Ay ikaw imihan, baya-baya nila na. Ikaw impuunan. Kaya sabab yan, kasratil buka, pataurain pagtangis mo. May tak-tiw-tiw din naramo, may tak-tiw-tiw din na hinang mo, may tak-way hikawin mo, may tak-mukyawin halawang kasusahan. Amo yan mga anak po. Uno pembeta singguro pa mo rin. Wakasratis sadaka. Pataura lang na yung pagsarak ka mo. Uy mo rin. Bukon ini pagsarak kasin naman. Pataura yung pagsarak ka mo. Dayaw kasuddahan. Murid marayaw kasuddahan. Murid marayaw yung pangatayan. Murid marayaw yung addat. Murid marayaw. Ganatan dayaw. Uno pa. Paaksir min tilawati kitabillah. Pataura yung pagbasa mo sin kitab sin Tuhan maun kay mo. Ampa mo kaingatan. Biadinin lupa mo riadunya. Biadinin lupa mo alom sin kubul. Biadinin lupa mo hamaksar. Biadinin dagbos mo hatay-tayan. Uno pendeta singguro pamurid. Paaksiril istidad. Pataura to din pagsadya mo hato parakala. Istidad littaah. Pataurin pagsadya mo magtaat patuhan. Kaya na bangkaw rin na magtaat, magmaksiat na. Pataurin pagsadya mo magibadat patuhan. Pataurin pangayo mo pa Allahu Ta'ala. Takun khairan nasilin nas. Takun khairun. Masasalay kasi sumagawa bang nato. Tutuan ang kabayaan sin Allahu Ta'ala. Di dapindahon sin Allahu Ta'ala. In kiyaway ta niya umat na kauna. Amura hindi ta niya umat ini. Kalasahan niya in naghinang marayaw. In naghinang mangi uuhon niya pa. Papangayoon kaampunan iban kamaapan. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma idfa' anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.